ڕاوێژکاری ئەنجومەنی یاسایی هەرێمی کوردستان پێشوازی لە ڕادی ساف پێترۆڤیچ باڵۆزی وڵاتی سربیا لە عێراق کرد. لە دیدارێکدا باڵۆزی سربیا ئەسوودەی خۆی بەرامبەر ئارامی و سەقامگیری هەرێمی کوردستان پیشاندا و هیوای خواز کە ئەم سەقامگیریە باڵ بەسەر سەرجەم ناوچەکانی دیکەی عێراقدا بکێشێت تاوەکو عێراق لە شێوەی کوردستان لە سای ئاسایش و ئارامیدا پێشکەوتنی ئابووری و ئاوەدانی بەخۆیەوە ببینێت. هەروەها بالیوزی سربیای خواستە کە وڵاتی خۆش بۆ هەندانا کۆمپانیایان سربیای دووارên cudayên ve berayîna bêtir di Kurdistanê de nîşan da û têkiliyên xwe jî digel herêma Kurdistanê ferehtir û xurtir bikin. Di hemberde Mesrûr Barzanî şabûna xwe li hemberî ferehbûna têkiliyên herêma Kurdistanê bi welatekî girîngê weke Sirbiyayê nîşan da û amadeya xwe jî ji bo alîkarî û pêşdebirina wan têkiliyan nîşan da û هەروەها Mesrûr Barzanî teke jî li serbilindkirina asta têkiliyên fermiyên dualî duwarên cudayên siyasî aborî dekir û hêviyaweyekê jî xwest ku bi zûtirîn dem welatê Sirbiya konsulgeriya xwe li herêma Kurdistanê veke. Di hember de balyozê Sirbiyayê balkişande ser wêyekê ku dê guftugûkirina vekirina konsulxaneyekê bikin û weke qonaxa yekem jî dê nivîsîngeheke nûneratiyê di herêmê de vekin. Her di çarçova hevdîtinan de her du aliyan rewşa Iraq û deverê guftugû kir û teke jî li serpêwîstiya berdewamiya danûstan û rêyên çareserkirina aştiyê ji bo çareseriya giriftariyên deverê kir.